warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ketemu lagi dengan channel Boy Fishing Tip. Hari ini kita mau lokasi lagi. Kita mau jalan spot mancing di Badai Tamlo. Hari sama Bang Bros mancing di sebelah. Kondisi nggak memungkinkan ini mancing di sini. Ombaknya besar kali ini. Oke teman-teman, kita pindah dulu spot. Kita nggak jadi mancing rock fishing hari ini. Kita ngetes ultralight casting aja nanti di sebelah sana. Jangan lupa teman-teman, like, komen, subscribe. Mak Bang Roni ni mantap bang. Oh, Jemi Hong. Okey, mantap Bang Roni.